partai lokal. Yang lainnya semua tidak sesuai dengan perjanjian. Dari banyaknya perjanjian itu apa yang paling urgent mungkin yang harus diselesaikan tadi? Semua urgent. Bendera, apalagi pembagian hasil karena menyangkut kehidupan rakyat. Maka pembagian hasil hari ini yang menyangkut dalam perjanjian itu 30 ini masih jauh sekali. Maka itu semua adalah harapan bangsa bagi rakyat ada. Maka kita berharap untuk melengkapi janganlah berkhianat terhadap rakyat. Oh jelas, karena bukan kerja aja nggak miskin, tapi dimiskinkan oleh negara Republik Indonesia bukan tahun. تحيا فلسطين تحيا فلسطين ويسقط الصهيوني تحيا فلسطين ويسقط الصهيوني تفشر عينك تفشر تفشر عينك تفشر أرض بلاد اندشر أرض بلاد اندشر دامك جيت أرض المحشر دامك جيت أرض المحشر ابشر موتك ابشر ابشر موتك ابشر أنا الفلسطيني والعالم بيعرفوني أنا الفلسطيني